tugarukeyo omahoro gitu agacyenchwire. Middle East Consultants Limited aba government bikirize kandi kabikiriza kandi abaho bushoborozi kurondera abanya-Uganda imirimo ahero. Ni company registered, ni company ekumanya abana he kubatwara, abana he kubatwara mbabamba communicating n'abazire babo ekikugendo misho. Company nayizi kubakira kuriya nazo registered nabo echo taro kubona tubakutwara abana za Saudi Arabia, tubakutwara abana ba house boys nabo echo abazire mutwara abana banyu babikina bojo kurugaha myaka 20 kwika aha myaka 85 kwezi miliyoni 1 necweka kare miliyoni 3 umurimba rano bashangwa ruharo akamumo stage wahingoro kace baza kureba ikizimbe cyane kiro Middle East Consultant Limited kandi Kampala bashangwa Muyenga Tank Hill Road arabazurwa Italian supermarket. Omuntu nogenda ogira ekiroto cyawe ningo je kitekateko cyawe, say for example noyenda kwesimba koko kwenda kwesimba abantu no bakujoga abantu marengu tokubasa nabukani mbabine why they think so. Nawo cheza kuraba mu wasingo bururu hati iza abantu bakwe pointinga ngo nabahiba amagezi abantu bija agana maronje hazanyenda kwa magezi numpa amagezi obunabire nyesimbire. First of all ti wangambire ngo nyesimbe ombururu bona torampire magezi hata bwachi noteka kaneza kusinga ngutinguza kubasa wa realizing ari ngo nyetaga magezi twikirizane amagezi tureke gajema abantu ureke kwimukaka sesi no yemereza abantu umuhanda unonda kuba amagezi iki kintu nkitegana sabantu ima abantu abari mu matawo no mugenda n'umuhereza abantu amagezi no nico kureba abantu babatwara mu shomero oronda mu shomero ya uriyo kwenda kushomesa mu mwana omuntu waramu ashoma omuntu reka kubuza abokuba omuntu nico kureba nka president an example na you appointing presidential advisors abantu abakuteka muno babasa kumuhabara kuko itukurugango no habura president kasuri yakachiko ba bishops omudesi Sion na sharaho ati nyonyi na abahabuzi bo bwenje naronda ABCD nibo barabe mbampo bwenje ati wonoza yoto kwereza bishop obwenje kwereza archbishop obwenje kwereza minister obwenje kandi atarakuronze so omuzogwe gukanyire abantu no mujema abantu abwenje nyenda kwereza amagezi nyenda kwereza amagezi nyenda kwereza agamagezi no kirengire abantu ati batanje kwa avoiding some of the people mbugana areba nece tuguna nteganisa ngo naza kumpa amagezi. In fact kurabe no ndakwereza umuntu amagezi obanze omushabe no foyo naje kinakwabura konkereka kushanga umuntu ari nanyo cyayi utazanyenda kwereza amagezi atukorabe watungire kineki mu chikoro tunote because nyo tokamburuza okunkuteka tokamburuza okunguza kutwaza nabo echo twereza n'obusingi omuntu kora arebe yakureba ngoro munywano we yakureba mu myaka yawe yakureba mu gambire yawe yakura mutekereza nakuja taza ninyenda omwazi omu n'ikintu kinkwenda kwebuza wahora geno be omeno manya ngo umuntu nayenda amagezi gawe iwe takatekateka ngo abantu bana bahaburu no kandi takatekateka ngo ntekateka yitu ne shana iwe no basa kutekateka ngo ko kutekateka nuko kwikire kukira ko kutekateka antekateka yanje ikire kandi otekateke ngo nyentekateka yanje gwi kandi obo ntekateka yawe gwire obe niyo watekateka ngo ikire enewe nikwe nkubereye iwe no birebota